Hama, vaur sadia di subing gomi de. Va urai. Waris rumbure gaya samping sekali. Ajan dahu di subi hamai. Dokter, lain na daw di subi re. Teo pun na spay subi ke itare re. Boto talai. An pana dokter madam baca wado ampo subi na pilik daw ngahap spay re. Iyo marutano dawa ura. Baca o bismillah itampom subi re daw adekun cara laona. Na eme engomi akem dahu di spay. Wara sa vanggon loking gomi edak ke hamai. Na oja ko sa buvung ati kandeu re. Nam subi ke. Nari dokter, nari dokter. Ala 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 ira 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 ala 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 ira 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 depilie ira ira. Halo, Apaan sih? kenapa tuh kamu nggak mau angkat telepon saya nih? Yaudah ngomong cepetan. Kamu Re masih marah sih gara-gara foto profil saya sama si Bella di Facebook. Nanti saya ganti. Kenapa lo ganti? Si Bella yang ganti profilnya, dia pinjam HP aku. Gak usah ngarang deh, mana mungkin. Aku lagi duduk sama pasien, dia pinjam HP-nya lalu dia ganti profilnya. Gue aja yang pacar lo gak berani tuh mainin handphone lo. Tapi kok Bella boleh? Oi Pak Dokter, Iya ta? sama labo pantamu sampandi pantamu sapei di loki madda kere. Iyo pede, tanuntu wali, nah melau di umang gomi. Pak Dokter Spain kere.